meeting ko delay pa dalachni meeting ni chairman pa JD Samma Bija mamang singa bakmara wapsan sini candidate satu ar marakna wapsan bedna agi sika inga mandir aku makna kragpa sini asabegpa NPP ni candidate pa Lemisol di Samma mandir aku makna kragpa Nasimangi Gacham, MDC, Bakampa, Amu Baksa Chudori Bayapa, Mandira Kumakakrampa, Pedi Pagupa, Skamo Kirapara Constituency or Independent MLA Chakata Chimbia, Arodal, NPP ni, West District ni, General Secretary Babi Oginga, Amu Baksa, South Surani, Chadambi Gagaparang, Dali Bapa, Ino Dongpai Gapa, Raksamri constituency ni, Gentang Gadamo de Lingapa, Angi Karan Skarang, Ino stage Amu Baksa Dongpai Gapa, Gentang Gadamo de Gapa, Angi Karan Skarang, Aro Ino Dongpai Gapa, Plak Angi Kasara Maaparang, Songko Noko de Gaparang, Chadambirang, Aroplak Rupingrang. Awas kang kepada nasi masakan di Kema Vinaska, mana cina somai kita supana manjaha, andiba yang meeting on nasi makasa BA cakcike cina singsuani gemen, angi bisa katong lumekci, anak masakan tiko metenaska, ano kubai sol kuba metenaska. Mana nambe ka chol ko, nambe ka sal ko, anchina dal tokubaw na ha, aro yung meeting ko, anchin tongtome, anang kamaninga. Ruping na, ang blongin kusyo nga, may naruta ni zaman, ang dalas mako blong na kataman, nga, ang igising katong gumagsi, ang nasimako matel na baska, ang mijo mamang, Angni MP election ni result ko ni ngacham aro ya data ko niyo Raksamri constituency o angni election angni skang ba election o nasimang sotponga percent batle ang nakasa ang nasimangi gamchat pegpa ko vote ko na ha bijo mamang angni election o Nasimangi gamchat pegpa vote ko sotponga 2% ni gata nasimango na ha aro chini jati khagpa papi sangmana pampe nasimang vote ko na ha bini election o sotoksa percent raksamri ni maderang athangi gamchat pa vote ko one biko chiate MP o mata Uni gaman cina raksamri ni mandirang ko beten na kra chongkodar bingrang nasimang cina blongin kaksaha aro kaksain nasimang gamchat pegpa vote ko changi chang MP election no cina ronga repingrang angi makrameta dentang somayo MP scheme lang ko ba angaba nasimang no on pala kita joton ka andiba plaka masingin ya term mode MP scheme rang sokpana kita manja maina bensi genina tengteng de covid ni asel MP scheme rang ko sanction kaja aro mija bensi mamangoni MP scheme angni MP umani debet mija bensi mamangoni apa chinga waban kali Atha installment ko sa china da odbet maninga Atha installment ko de da ona khungkhung man kuja haida ya assembly election ma chodani jaman scheme rang sokpana ba donga ango adita raksamri ni application rang donga angi mana de pet jen salo ya tangkarang sokpagen yang sokat na da ma jokson kapin pengrang repengang da sio achini candidate achina namen khale ya sorkari ni khamrang ni gaman achina aban madaha
Baditana kengkeng Anchini Aksabegba Chief Minister Conrad K. Sangma Anchina Anchini State na Garo Hills na Aro Dungtang Mancha Raksamri na constituency na Kamrangko development in Kamrangko Rabayo na ha Anga Anchini Chief Minister ko maintenance ka Maina South Churani MLA ni Biasa Churana sama mau ija, andi bagaro hil semua ni area o tentang development rangko biar apa yang ingaham. Seorang South Chura, bag Chura ko, daw ya detik sani bisa pun rekaman ukujainya. Seorang orang mengapa? Chura o daw tentang smart city, smart town ni kita development rangko ancin nikna kita maninga. Daal ancin Chief Minister ni kasachi South Chura smart town umaha, Jowai smart town umaha, Shillong smart city umaha. Aru ya rangi through ancin ni ya town rang ya city rango, gentang development rangko ancin nikna kita maninga. Stadium, PA Sangma Stadium, Chanmarini Football Stadium, Aro Churani Indoor Stadium, Yarang Blongin, Gapshudapaha, Aro Dengkang Chongodaha, Churani Getaman Tiandal, Ramanam Namapa Sokna Geta Madinga, Aro Rama O Walgamak, Gao Achini, Chura Town O Street Lights Rang Nunga. Belsi Bongani Bise. Miyata Ode ya Belsi Bonga O Belsi Gini de COVID ni Asen, Haida Kamrang ko ba nami kana kita majaha mana gemuk resources ko an COVID na chakala nanjo. Andi ba ya Belsi Getam ni Bise ko development NPP government में खाओ दारंग बा सोचना kita मजा अन्य आगन ako ba wala ni tungjar pingram je rama ko Congress ni bagpan dol rangi somayo Meghalaya state kahacham belsi kolbrut ni bise ko rama rang ko je laki kaha wa apsan rama ko anchini government ya belsi bongani bise ko rukna mana Jekon Nupan Sorkari rang belsi kolbrut nangaha chusukatna wako anchini Chief Minister biko dakchakba bini Minister rang belsi bongani bisepo anchina thariyo naha Dengtang department rang daan tang manderang focus plus ni t-shirt ko ganinga nukna kita mana focus plus ni through badita lockdown ko daan ya sorkari tangduat na mataha. Nasimang sakan diyan beneficiary yung ya ko de antangan sakyo na kita mantin. Ino parang parang daal mga government ni scheme ko benefit rong kumanupaw ka. Anchini BECO daw secretary ni post ko niya tao de 17% de mechi krangna ikode reserve kai dona yaban Conrad Sangmani sorkari ni sumeo ka mothers program ni through bagparang na ba pregnant mechi krangna ya scheme rang ko anchini Chief Minister abayo ninga bakar pengrang angi jakko angi fono anchini sorkari ni kamrang ni gaman ang list rang donga andi ba gumok ko de ang nagtanga somay dongja uri gaman ang dungtang mancha anchini ya area ni gaman barak samri ni gaman ang kandaki ang naska ang ikobang baksara bata dal anchin dungtang mancha raksamri mamang ko niya wode 5.70 crores, 5 crores 70 lakhs Kodal Raksamrini Civil Subdivision na Anchini Chief Minister sanction ka. Dasho Anchini candidate pa Anchini kan jana ping Anchini 2 crores 70 lakhs ko daw ya Gatal Building Block Office na ba sanction ka.
construction of Raksamri to Pedaldoba Road. Ya Ramanaba sanction kaha. Aro yako betal interstate Ramababa initiate kainaha Fatamati to Anobre. Umum baksa da ordentang mancha 5 lakh rupees community hall ge bongana sanction kaha. Naksoni area gumok Raksamrio dentang area o ge bonga community hall na aro each community hall na 5 lakh rupees ko ya sorkari sanction kaha. 19 community hall ko jitani through sanction kaha. Aro 23 lakhs 38,000 ya community hall ko rukna gata already thangkarang ko atat manaha dao ya community hall ko rukna gata anchini Raksamri area o school rang ko repair karna gata Sotpri chet school rang ko repair karna gata gemak ya schoolan 4 lakhs each bisong manaha yan rupengang dengkang mancha Raksamri area na specific jekon sorkari na hacham ya uni list rupengang dau anga bakni agana sja andiba jekon angna mitau mamang songni kita application na hacham anga upoga rachakna kita ska maina ino songi dergeparang dentang mancha dentang nanggegani ko jana paha PMGSY Ramanigaman PWD Ramanigaman aro upgradation of sub-center to state dispensary aro gesade mobile tower ko yano jangra parao nanggepa nemengna ino jana pa doa aro dao mamang dentang mancha RCC bridge ko ba dida chini sambao yano construct anagda dabiani nuwa unigamen angaya application ko ba nokchi anginga aro daode election datu ngani gamen angaya rangkos government ni pale kola chakna de manjawa andiba ya bridge ko mana ode ina bata estimate ode ko na songna agana mana ode haida orang ni MP scheme lang ni kita ba ya rangko tak cakat na kita manke Dengkang mancha SSA ni gemen ba anchini candidate jana pengacham aro anga ikuba thalatna ska bebean SSA ni problem blongin complicated aro lagapa problem oma aro ya problem ko solve kana gata dau anchini chief minister blongin pengi khamrang ko ba kainga in fact ya sorkari ni someyo SSA ni teacher angni salary ko ba adita ni gata clear kana gata manaha Unigaman ang Chief Minister ko Matelas ka, may nabinima ragata, yarang ko streamline ka ragata biya joton ka inga. Bini someyon, daw at ni NPP ni sorkari ni someyon, ad hoc teacher ang naba. Bisong ni dolma ko ba, hajal doko ni, hajal school na, bali dapat ha. Aro daw chungi, Meghalaya State an, gemak state rang ni isepos kangpa state rang ragya kita kra mana anchini state ro dao education policy gepan state rang de darang ba education policy ko frame kapuja andi ba anchini state Meghalaya state ro anchimo dao education policy donga aro ya policy jen salo rebain ba someyo ya rang ko anchini implement kada mangen unode anga khadong swinga banga SSA ni problem aro dentang anchini school rang ni problem ko anchin solve karna kita solve ko mangen anchini party ni symbol an kitab ni symbol hoga aro education an NPP na de esa priority hoga ukon anchin nipna kita mangen banga school rang ko hajal gani bat play government ni school rang ko dahal NPP sorkari anching ni chief minister ni kaksani chi
upgrade kana kita mana ha ba getal laki thana kita mana ha hajal ni school rang ko rural school rang ko anchmi chief minister thari ta pe na ha wan option laki dal anchmo state o kolruksa getal community colleges ko bokota ha tentang education ni kamrang ko anchmi government ka inga development ni kamrang ko achin ka inga mijau January ni chigni thari ko Shillong jen salo NPP ni candidate rang ko announce ka achim uno achimi chief minister gesa booklet ko ba opraka ya booklet o NPP ni galsi bonga o maya achievement tao chief minister Conrad Sangmani dongmatengo ya sorkari mai kamrang ko sukataha ya plak kon ya booklet o achin nitna kita mangen anga beber a achini candidate kada jamano nasunga ya booklet rang ko swal na ba donga maina tao ya chigonga kolbruk minute ni gisepo de anga beber an achini sorkari ni kamni kemen baknge thale de aga na kita manjawa maina dak play kam parang makaha uni kemen ya booklet rang ko niya ode na simang nitna kita mangen by dita na thung achini dulgupa achini chief minister achini adathang achina kringi kamrang ko kainga dala achini candidate pa LD sangma ba blongen qualified logoba candidate ha experience ka logoba candidate ha achin ya khon nam chung motenga daal achini chief minister Raksamrina kam ko khanas ka ngoba MLA an tentang parti ni orang ode, ba MLA an reba achini chief minister ng MBA, kampo panang kita manjang ode. Raksamri de, banga kamrang ko, madruk jana ba donga. Anga gembok chi Garo Hills, Kasi Hills, Jente Hills chi weninga. Aro anga nasimanga ikuba anas kinga. Anga namen kadonga aro Garo Hills, Kasi Hills, Jente Hills jo achini NPP amchong motken achungan ba bat ba MLA rang amchong motken aro single party majority nge achin sorkari ko nagata mangen laure by election no ya sorkari ko rekaliyo Raksamri ni mandirang ba bakora nagata amchong mota Raksamri ba NPP ni MLA ngode ya development to bakura nagata alchu prete mangen ane anga bebera a achini chief minister khasa Raksamrina kamko natayen andiba MLA donga ode aru changpa sakpa MLA donga ode nasimangi phalo baka nangkarang ko dabiye nasimanga rabayo nagata mangen aru jerang ko daw naso application amna mingachim yarang ko de alchu prete achini chief minister nasimangna rabayo nagata mangen andiba nasimangi dakchakani ko ba chinananginga ya someyo anga dintang mancha chini candidate na win nagata nasimangko grong nagata cholkorae daure bahan ang grongin kusyuga aro anga thangni kadonginga nasimang jedaki MP election NPP na khasa panaksan dake daure baingpa MLA election ba chimi candidate paedi sangmana nasimagi gamcha pegpa vote ko chongwaken ani anga thangde bebera ana simangsa kanjiko mola arang isika tongmuchi bathela mana nasimagi gamcha pegpa somai ko galple dal ya meeting ona nasimang baha aru chini meeting ko chuso kata ha wini gemen anga bagi somai rajawa salba raka aru somai nasimang tashunin seinga salrakani gemen nasimang ko anga aru pusto daknas ija wini gemen anga dia abana nikoba anga inon machut tatken andi ba nasimang sa kanjiko Matela, arang mola skinga, daure baingpa. February ni kolruks ni tariko nasimagi gamcha. Baingpa vote ko chini party ni symbol, kitab ni symbol do, aru chini candidate pa LD Sangmani bimungo, nasimang pachina ni molole, ang yabana ni ko ba ilang macho tatken. Loko ba iso nasimang sa kantinan, bakbea patiani ko china, NPP, Tangbang China, Raksamri, Tangbang China, Plakon Matela.